Daj mi reci, kako se zoveš? Saki. Sakebe, odavde si rodom, jel? Odavde strane. I ovo veliš pleteš od ljeske, već. Jeste. Jel to ovo jedini izvor prihoda, ili? Samo ovim se bavim, ničim drugim. Samo ovim? Jeste. Imaš familiju? Imam. Koga imaš? Imam babu, mamu, sestru, zeta i sestricu. Jel? Još jedna mi sestra kotetke. Uspijevaš li prodat šta? Pošto je ova metla? 5 maraka. 5 maraka? Jeste. A ovaj veliki sepet, ovaj evo što sam ga pokazao, On ide 15 do 20 maraka. 15 za 20. Jeste. Ovaj mali, Njega smo rekli 5. 5. Jeste. Znači ovo sve bi bilo 30 maraka. Jeste. A reci mi, je li ti ovo jedino mjesto na kojem stojiš i prodaješ ovo? Nije, idem još po drugim mjestima. Ideš po sajmovima. Idem. Uspijevaš li zaraditi od ovoga za život? Uspijevam. Mašallah. Jesi oženjen? Nisam još. Bil si oženio, evo, ovaj video će vidjeti dosta cura. Bi. Jeli? Bi. Koliko ti je godina? 19. 19. godina? O, mašallah. Evo, cure, vidjeli ste Sakiba, vrijedan je, pošten, koja je na udaju, nek se javi. Hvala ti velika.